Lukurok no kok ni mani bisingtei keplaing mani ulo bubagrani daki bongbai. Lukuni Jungjal tongwarok no Khwnana ni bagai iya prerikha Lukurok ni kok wansugui Kanchanpur Amsini eba Kanchanpur constituency ni MLA Philip Kumar Riyang. Kwtal MLA Habanok Phiyokjakha Phitara shui sakbai thangno koktoma thulen bwskango Habanok Phiyokmana tui kok saka Amsini tongko songtonai Lukurokni dukho kosto mase maniyani kok Khwnana bugino obahaike yafli rizakha. Are you all my personal dreams? Jotono saja kaham, ake media takuro nopo saja kaham, kaksa tiniro pemon boye, tiniro ke jong bubagrani naisumu ake tuite mobai, jong aini keha MLA office ye jong no kusane ma hing samo, abudino tiniro BBC hatayo 10 dani 60 constituency siyo bo BBC bazar hatiyo MLA office khulangha bo khulangmoni karon ke arse tini chung lugu projaro asu kosto nge tongo umtuyo thange brani সমস্যা no brani problem no sane bran jaga maya abudiyo no tini ro khulo remote dingo no rowo no brani je dugu kosto ang bai male ne pho ake angkuri pho tini te worker ro tro tunai brani সমস্যা ro phaye sane ma ake brani dorgas torok maro bro phai saphaye brani lingla theipong ha ake brani অসুবিধা রাও আনর সাফাইমান বয়ে বচং MLA অফিস খুলমছে ইনকে রওনো আং সপ্তাহ বুইও আং জং ডিসাইড খেয়ে জং সানাই জং সপ্তাহ বুইও রব সাতামদে ওং সাব্রইদে ওং কে জং আচু লাইয়ে র জনগণ ব্রানি সমস্যা ন সানেমা আকে রনচিও ন ব্রাং বাই মালাইয়ে মাক মাব্রানি এলাকাও অসুবিধা বা সুবিধা উংতমো আবনো নাইনেমান বয়ে ন চিনি মহারাজ বাই তুইতে ইয়ে Brang wa dage modike kha MLA office khulomse amboye jotono no bon nani media ni yaudin ang sainju ani no le ai no opo phaimeu kokre ari pho aboni khuye pho ro MLA office ro pho chung malaye kauma salai mai nai akena ni subida nani dukho kosto no ano sapai di ang james ajora mai ang nani kauno sarkar thio tinanai ake prashason thing tinanai bon ai ni nang ano bos 60 constituency MLA hing pai rimo ba bo aini namo kaurimo ang jem sa jora mai bo elaka ni unnoti lo ye akanang ni dukho kosto nam sa jora komeri mai nano khenman bo yang ron nano pai rimo bo ye ang bo MLA office ni diyo nani kosto ro no ko ang jem sa jora mai ang nang khumai kaksa